Governor Nazma Haptulana Thama Suti Lokrabamatong, Nagalangi Governor Padmanava Balakrishna Acharya Matam Karagi Manipur Governor Wenangasi, Taupuna was Lokre. State Cabinet Mifamasi Minister Secretary Tapang Tokre, Cabinet Minister Tarani Tulibagi Manunda, Sumnagi Minister Tarukaktana, Mifamasi Saru Yakre. Nonggi sing ningtin yok tu na thambang amba state asige panchayat lupa lak manga gi mana pi baga lunena pradhan amasung members sing bu state ki thakta ikai gona bu utkani haina se minister nong thoma biren na lauk thokre Khetrimium Sumita Mihata Senaba Singh Matakta Sar Sid Atubada Putoktuna Ayan Yomatik Saba Serak Fangana Bahonagani Haina Imphal Iski Espina Pongdokre PMGSY gi Makada Cycle Subdivision gi Manung Sanalaiba Kamu Singh Village Tagi Gatangkot Tabagi Lambi Kilometer Taraga District Kuntra Siemba Sangbal Lambi Siemba Hauramlaga Tabak Lep Kibadagi Kunja Sina Penadre Amasung DPC Mai Paklaba 2013 Bates ki Manipur Police Constable Singh appointment order Athuba Matan Piduna Tabak the joint Holo Haiduna Mai Pakraba candidate Singna Wakat Inform from Kre Mayam Kurumzari Adam Nambiribasi Impact News ni Aitakilamam Siam Kanan House Pungza Sipawagi Maruba Pau Singh Miam the Pizari Nagaland Governor Padmabha Balakrishna Acharya bu Matam Kara Manipur Governor Oina Thau Pune Bangasi Wasak Lokre Ras Babangi Darbar Hold the Pang Topo Wasak Lobaki Thoramadu the Manipur High Court ki Justice El Jamina Padmanabha Balakrishna Acharya bu Arun Mangak Pamasung Office Pai bagi Wasak Lahunki Wasak Lobaki Thoramaduga Manipur ki State Minister Nong Thomam Biren Minister Karam Siam Minister Thoksum Radhya Siam, Minister Siam Kumar, Deputy Speaker K. Rovindra Amasung Atay MLA Singh Saruyaki, Loinana Makok Tongba, Police Amasung CRPF ki officer kaya so Wasalobagi Tharamadur Saruyaki, Ning Singh Bayabadi, Governor Nazma Haptulana, Thama Suti Lauduna, United States of America da Mahaki Masa Singh Unaba, Satki Badagi, Asaryana, Governor ki Thawasi, Puna Bagidam Wasalauki Bane. Ngarang yaithokiba state cabinet mifam ngasi chief minister ge secretary ta phamkre adubu cabinet minister tarani tholebagi manungda supnagi minister taruk khaktana mifam asida sar yakri hairi kari marum ge atoba minister cabinet mifam da yaukhidabano haibagi sabsaba khangba ngamdrabaso minister khara manipur gi mapanda laikhibana oinama yai hairi amaromda ngasi famkiba cabinet mifam aduna state land policy gi sar ama oina kumjale singni tara mari da pass tawkiba the Manipur Conservation of Paddy Land and Wetland Act Ningtin Sanahana Bahonaba Kanagumana Lam Labor Yonbada Yang Sinaba State Level Gitak Committee Ama Siam Naba Warip Lauri Haina State Minister Nong Thomam Bid in a Fondo Gray State Minister Banglo the Pangtoki Batarum Amalora Matunda Chief Minister Bidian Nahai Taris Subape Commission ki Oina Hana Yanakibagi Matungina Salibasai Asidagi Employee Kudimaki Masagi GPF account da Sangan ba aduga Kumjale Sungani Kungi April Thadagi case wina piba Sahi Manga Tarulom pending da Leraklaba P Anomaly Committee gi recommendation su cabinet approve tawre atoba da order thoklagani hairi loinen atoba cabinet minister tarunga si famkiba cabinet mi famda sadu yakhiba dagi ya khidabagi matang da minister na pakhum piraduna Minister Karana Masa Ngamdaba Amadi Atoba Karana, America the Sanabagi Bisa Tanabagi Saru Yakidabani, Makoi Loinamak, Lif Lauduna, Satkibani Haina, Paladuna, given me from my partner Sataki Haina, Minister Biriana Fongdoki. A quick lane policy 2014 that give act to Hazana implement on Nabagi Portama, Adugi Mathakta Yamaroina, any lam labor yonba, Tawagi restart on the Trinidad, Amadugi restart young Shinaba. Akwai committee ma state level ki committee ma thamani 7 pay commission gi ma koina hana yana gi ba dumaina 2019 dagi akwai keno da moi gi GPF account da sangba aduga 20 dagi April dagi akwai moi da case oina pi baina to bani madu gi potum akwai cabinet ne approve tawkre adagi pay anomaly gi
recommendation hangi lak pending leibani sahi manga tru surabani recommendation ngasi approve tawgre madugi formal order thoni physically handicapped physically challenged to wishing se normal the 5 years ni 5 years service leiram da wishing di yadi ba physically challenged to kangbu singi cheli now singi yenga kanda moi na sahi mari da reduce tawgre cabinet ani ohum moi Delhi da masagi ngamdaba de kana gumbana America da satbagi visa sembagi suti loina niramaga satpani adu maya ba khoi ngasi kaltret akhoi present hoy adu thoidona adu gumba karisu leite akhoi gi normal cabinet adum sathai Global warming is citing namaram oraga ising awaba ama lakliba asidagi kanana ba Manipur laingakna lokhalakpa khongthangi sargam oina nongi ising ningti na yoktuna thamba ngamba state asigi panchayata lupa lak manga gi mana pibaga loinena panchayat adugi pradhana mas member singbo state ki thakta ikai khunaba utkani haina seminsa nongthoma birin laukthokre wafam asing nongi ising amasung lainungi ising karamna yoktuna thamgadagi haibagi matangda chief minister masayauna panchayati raj institution gi pradhan member masung ADC member singa pangthokiba mifam amada chief minister birena phongdokibani chief minister gi banglo da pangthokiba mifam asida chief minister birena makha taraduna nongi ising yoktuna thamhauba haibase haujik yamna mathau tare state asigi oinadi turel-dagi ising singkhatlaga miyamda thak annaba ising pibani adubo haujik turel ayama kangsilapagi awaba amasu mayoknaba haurabani masi malemgi oina oirakliba global warming gi khudam amani amarom da miyoibana umang wamang kokthokpa sahotpagi mingda industry kaya lingkhalakpadagi global warming su lakpani aduna global warming gi akiba amasung ising awaba a lerakliba asi koknanaba honabada marine naba department higher authority ngamloi masidi local body oriba pradhan member jila parishad amadi ADC members yauna grassroots tagi hauraga thabak tawgadabani thaurang asi anauba fund thadaduna tawgadaba nate han lairiba MG Narega amasung integrated water set management program na singba scheme singi makhada paikhat kadabani masida maruoina nongi ising mangadana ba yoktuna thamnana ba honagadabani Minister na hai deputy commissioner singna panchayat ki mafam singda miyam gi thabak taunana work program semada yariba makai nongi ising yok sinduna thamnana ba pradhan amasung member jila parishad member singda pauktak pibiu pradhan member amadi jila parishad member singna so hiram masida mai onsin biu singi oinadi nupa crore ani isangda tamai Shandil Ukhrul Senapati Susampur ki mafam singda laiba loksap singda fit kunmuk wangna water tank saduni ising tungsinnaba sem haure lenga ki oina su nauna yum saba singda nongi ising mangandanaba thamnanaba ren water harvesting scheme yaunanaba building bylaw amasung semkhre fangi oinadi award palegada mande miyam ge thabak tawbada matam lauba yade haiba asoiba system sumthoksi adabu state asigi politician lenga ki employee amasung lusingba sing thabak tawbada puksel sengde thabak tawbada thawai yauna miyam ge khallaga thabak tawrabadi Manipur di sahi manga tarukta sakhot kani haiki finally Purva Panchayat rainwater harvesting ki finally Fajana Tauba Maniraga ki Makhada the IW MP the Finance Commission award Makhada rainwater harvesting ki finally henna Fajana Tauba Amani Mangasha Kana Doi Amani Mangasha Matum the Manu Diesel Kana Doi the finally Fajana Tauba Panchayat to rain reward देना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लाख मांगा पंचायत का कोई reward Government I Pradhan, the Jila Parishad member or concerned officials in the way state की function the honor to be. Sincerely, walk the woman of the public conviction walk the woman of the number. Tampak ki lambasi yum yaw na tongan ba infrastructure sing sagat pa na noma gi pixel agle hai na si minister na paladuna sahi tara kun gi matung da kari ogi ni hai bangamdre hiram masida lengak na miyeng sang bahawragani maruoina lam leiba yonbada apamba taunarliba asi yadana ba amadi lam leiba natraga yoliba misak khangdoknaba state level ki committee ama semna na bangasi cabinet warif laure kanagumana lam leiba yonba pamlabadi committee asida Marinabasi sang Takalaba Matung the committee asini Yaraba Tungda, Laiba Yonaba Yagani, Zila Personamadi Pansayat na Kunba Mapam Sing the So Lopam, Laiba Yon Bamasung, infrastructure set Sangwa Sagat Pada Pradhan Sing the Sumiang, Sang Haiki. Yes, and every fire seller की तकड़ी कुछ की ले जिस
registration tawse masi se koi state level ki committee ma leire maru in law and order ki leiri ba taw ba mi kana no kari ba kramai to no paisa mai ba mi rak da lo la ko ai re na ka krai re paisa to ko ki am da re ko ki aduna madu ki streamline no na ba koi state government ki committee ma sema state government ki committee to sema ma to any restart no ai ne salam ma leire se asigi building sai leire restart ho na ka ta restart to restoration officer tawri da bujiki committee ju da hakan aka da committee ju na verify to ga aya ma dir ka da restoration to mumbai na to system alo machine ya ho ko Nakalamuromda matam amada sathok leibada maming salamba kiamgai lokol ngasidi tongan tongan mayum kai industry na singba kaya sajelakpana lokol asi khara leiraga mangkhiba yabagi akhiba leiriba asida lengak na akan mamiyeng sangbinaba Iravat Foundation amadi singjamai tulilong United Clubs Organization appeal tawrakle ngasi kiamgai lokol da tongan tongan mayum kai kaya nauna sagalagliba sing ado lup ani asina member sing satuna yengsen khibaga lonena Iravat Foundation ge secretary TS Ajitna Fongdorapada Laingak na lawfam kanana ba ek pass tawduna chanaba hawkrabasu ngasi fawa ek asi ningthina sanahandabana lawfam mangba henjelakle makhatana laingak na miyeng sanglaktrabadi miyam ga loinena khongjang sangsingani haina su fongdoki The Conservation Pedili and Wetland Act hadana 2014 chi pass tawdana matba government masi ek oina olabani hadana sanaban masi sanarani masi kaimda tawba yaroi hadana satkhra pot amabo ngasi natheira kanda mapuna logudeba thawdan logudeba department sing ngasi agriculture department revenue department settlement department masina kanamata yengsin bidana ngasi phawbada natheira thamba aduga amada hangursu masi agriculture department gi kaimta khoi complaint lakte ari revenue department su amana complaint lakte haibagi makoi masin gi onjana laibagi mawo mulakba Brahmapur Vaigapati Laikai Ketrimim Ombi Sumita Devi Allies Ningol Harpad Senaba Mioi Ohumamadi Mihan Sida Sijinari Haiba Gari Ngasi Purama Police Station the Putokre Police ki Mike de Missi Sida Senaba Singi Matak Sars Atuba the Putoktuna Ain Umatic Saba Sera Fangana Honagani Hain in Falis District SP Zogesundra Hobbies and Tamlakle Ketrimim Ombi Sumita Harpad Senaba Mio Singadudi Limium Indrazit Sharma Shaini Punitui Apopagi Mingna Lakidraba Opendro Sarama Wangkai Tangapat Palace Compound Brahmasari Mayum Ningol Limium Ombi Sangita Mapurabagi Mingna El Indrazit Wangkai Tangapat Palace Compound Muhammad Abdul Wahid Khan alias Wahid Sainipu Apopagi Mingna Lakidraba Muhammad Amir Ali Ketri Bingun Mayaleka Yauna Miat Asida Sijini Haidi Bamarati Van Omni E Registration number WB061306 so police na Paumis ni Mamana Putoki Paumis na Infalis ki SB Zogesundra Hobijam na Haiki Bada police ki Maikai de Akanba investigation Torobamatong the Sumita si Mia Ohumasina Loktu na Hatpani Haibagi police ta Chapsab evidence later Mia Ohumasigi Matakta Atubada SARS Tagatuna Mian Asita Senari Basing Asi Ain Gimatik Saba Dandi Fangangani Miam na Mob Sagat Pigano police ki Tabak Toromda Tazabatam Yuhain SPS in Apil Taure Ngasigi Pawang Famadi upon a police station officer in SAS, Morang Binut Kumara Masung, Irilbung police station OC in SAS case, Okendro Susar Yaki, Panbayab Amana, Ketrimayum Ongbi Sumita Tasik Kunmerigan Until Pungom Taba Adwaida, Atonma Sel, Singlagi Haina, Laimim Ongbi Sangitana Yumdagi Fon Tauraga, Kautokraga, Numidang Pung Tara Adwaida, Yum Gimio sing the extent Toklaga like Hidri Haina, Sangitagi Mapureba, Laimim Indrazitna, Pau Pirakibani. Imphal East District Police na thiba humba leptabi chatharakpadagi main accused oiba huma akhoi custody da hojik pharaga leire aduga mihar pa sija moina sizinariba Maruti akhoi Omni van sisu akhoi da hojik akhoi custody da lakhalaga leire crime asi yamna nungai taba thodongni makoina thiang konjil gi ahang ba jagaru da puraga nupi asibu custody leiba moi humjina laktuna raga hatpane ase akhoi establish tobong ame police na investigation makhata la chathari maral leiraba mio singasi ain gi tobom tokpa akhoi lokotpam tokpa dandi chapchana phangnaba akhoi district police na akhoi kanna honari praja miyamna district police bu thajabiu aduga mob sagatpi ganu aduga masi akhoi na dum tamchana akhoi charge submit togani aduga maral leibasi matik chawa ain go dandi pigani ena Sumita Misi Mari Lenin Sim Kabazi, Sinanga Sibrama, Bagabati, Laikai, the Miam, Oiba Kongsan, Masakre, Laikai, Asida Hokiba, Miam, Kongsan Aduna, Bramapun Nahabam Laikai, basketball ground, Europada Police Natinki, Tungda Police Amadi, Miam, Yandra Matunda, Laikai Sigmi Karagaluna, J.C. Mutsing, Sim Secretary Satuna, Memorandum Pisinki, Panbayab the Lake Draba Sumati.
दा तोनखिबा पैसा सिंगलगे सुमति की तोनखिबा पैसा सिंगलगे हाइना कौथोकलगा इम्फाल ईस्ट की इरिलबंग पुलिस स्टेशन की मनुंग सन लैबा थियाम कोंजिलदा हातोकलगा थमलमखिबनी सुमिता की मिहात सेनबनी हाइबा खेतरी बेंगुन मया लेकाइदगी मोहम्मद वाहिद सई निफुहुमदोय अपोप लेखिद्रबा आमिर अली ngarang पोरंपाट पुलिस ना फाखिबनी फारब वाहिद ngasi मियाद असिग मरी लेना सीजेम इम्फाल ईस्ट ममाना पुथोकी कोर्ट पुथोलब मतुंग वहांग पाहोंग तौदना असुमरान खंगदोकनबगीदमक पुलिस कस्टडीदा नुमित निपानी थमनबगी अयाबा पीखिबनी अमरोमदा खेत्रीमयम सुमिता मिहाटका मरी लैनना खेत्री बेंगुन मया लेकाई गी मियाम गी मिफम पांगथोकरे मिसी असिदा लेकाई असिदगी मोहम्मद वाहिद सेनई हाइना पाउसी सिंगदा फोंगलिबा असिना अचुम ओरमनबदी मरालगी मतुंगिना वाहिद की मतकता आयन गी ओबा सेराप पीबदा लेकाई मियामना सौगटपमदी लेकाई असिदगी मपुंसी सुप तानथोकपा हाइना ngasagi mifana wadab laukre ngasagi mifamadu sar yaaki ba khetri bengon youth club ki general secretary mohammad firoz khana mihad asida wahid na hakthengna sendana mathok lekai miyamna mihat pa sawat kadaba leite misi asigi matangda social media da miyamna lana sandok pidana basu man appeal tawrakli Maki masanipa ase sangai express ta habe iba mari leinaba maki case ki wafam da pangthok saba public meeting ni aduda mahak ase misi asida yam sauna senabagi wafam khabar da sangai express khabar da habak bana maram oraga aikoi gi club asigi organization pun makna mahak pu kaigumba maran chapsaba leiramagadi aina maki mathakta लौबा एक्शन दा हारबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगसिना सपोर्ट टाउनी अकन बमंगदा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की मखादा साइकिल सब डिवीजन की मनुंग सनलाइबा कामू सिंह विलेज तगी गोटांग को ताबगे किलोमीटर 10 अहुम सिनो सांगबा लंबी सेम हौरमलगा थबक लेपखिबदगी खुंजा सिंह पेनद्रे हारिबा लंबी असि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की सेंथंग मखादा सयसि जनवरी 12 दगी मिंगथिंग होइराम कौबा कंट्रेक्टर अमसुंग सब कंट्रेक्टर पोइरई कौबा अमगी मखादा थबक सुब हौरखिबनि हाइरि लंबी असि सयोल अमरोम 8 वाक ओइना किलोमीटर अमरोम थबक सुब हौरमलगा मखा ताना थबक सुब लेपखिबनि हाइरि थबक सुब लेपखिबा था अहुम मरिरोम हेंजिलकपदगी पाउमी सिंह यावना कामो सिंह विलेज अथॉरिटी के लीडर सिंह अमसुंग ईस्टर्न वाईफाई कोऑर्डिनेशन कमिटी कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट के थौमी सिंह नंगसी लंबी असगी फिबम यंगसिनखि लोइनना हिरम असगी मतंगदा विलेज अथॉरिटी के चेयरमैन यांगखोलेट वाईफाई न फोंदोरपदा कामो सिंहदगी गोटांग को ताब लंबी असि वाईफाई फुरुकी ओइना यामना मरु ओइबा लंबी अमने लंबी असिना वाईफाई ताब खुन तरा हाइबदी सोरोंफाई कामू तंपाक लाइरोक वाईफाई कामू लाइरोक न सिंगबा खुन कया फाउनगदोरिबने मरम अदुना लैंगांगना मियेंग संगबिदुना लंबी असे अथोबा मतमदा सेंबा लोइसिनबा होनबियु लंबी असे इंग कुमजा लिसिंग कुनगी जुलाई 13 फावदा लोइसिनबा पांदम थमली अदुबो असुमना थबक लेफ्टना लैरबदी मतम साना थबक लोइसिनबा ngamloi हाइनसु फोंदोखि ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯗꯗꯤ ꯄꯣꯏꯔꯩꯅꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯊꯤꯀꯥꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯔꯒ ꯊꯥ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯔ ꯁꯦꯝꯃꯝꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯏꯐꯩ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯗꯣꯛ ꯐꯥꯎꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯔ ꯁꯨꯔꯝꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯈꯔ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯅꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯅꯕꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯒꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯆꯐꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯖꯕꯅꯤ ममंग सैगे दिसंबर 19 रिजल्ट हाइदोखिबा 2013 बेस की मणिपुर पुलिस कांस्टेबल मेल्स की अपॉइंटमेंट ऑर्डर अथवा मतमदा पीदुना थबक ज्वाइन तहलो हाइदुना रिजल्ट अदुदा माई पाखरबा कैंडिडेट सिंगना वॉकन फम करे All Manipur selected candidates for Manipur Police Constable Male 2013 batch na sinduna kai sampat lemazam laikai da famkiba ngasigi wakani fam aduga marilena na association asigi president ahong sama binoina hai Manipur laingak na matam kuina haidok na thamlakiba 2013 batch ki police constable result asi mamang sahi ki December 22 da haidok rabaso ngasi
ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯗꯅ ꯊꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ 2013ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯦꯟ ꯆꯣꯡꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯗꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ Honorable Semgi Machinmaktagi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯗꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯆꯍꯤ 10 ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯣꯟ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯅ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯆꯍꯤ 7 ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯖꯔꯛꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥ 6 ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯅꯝꯖꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯙꯔꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯒꯤꯕ ꯗꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯂꯥꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯙꯔꯅꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯛꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯕꯥꯃꯣꯟ ꯀꯝꯄꯨꯗꯒꯤ ꯑꯔꯨꯟꯃꯤꯁꯤꯒꯤ JSCꯗ ꯄꯣꯠꯁꯦꯝ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯔꯤꯜꯕꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯕꯥꯃꯣꯟ ꯀꯝꯄꯨꯗꯒꯤ ꯏꯔꯦꯡꯕꯝ ꯕꯣꯔꯃꯅꯤ ꯆꯍꯤ 90 ꯀꯣꯡꯈꯥꯝ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯤ ꯆꯍꯤ 95 ꯀꯣꯡꯈꯥꯝ ꯗꯦꯕꯖꯥꯅꯤ ꯆꯍꯤ 95 ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯎꯁꯦꯛꯄꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥ ꯆꯍꯤ 92ꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯥꯔꯕ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦꯝ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯎꯁꯦꯛꯄꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯖꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯔꯤꯜꯕꯨꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯔꯤꯜꯕꯨꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯥꯏꯕꯁꯨ ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯅꯥꯎꯁꯦꯛꯄꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯨꯟ ꯃꯤꯍꯥꯠꯇ ꯆꯦꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯥꯎꯁꯦꯛꯄꯝ ꯔꯕꯤꯒꯤ ꯄꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯆꯦꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ JSCꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ K ꯃꯨꯅꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯕꯨꯖꯄꯇ꯭ꯔ ꯃꯅꯥꯗ JSCꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 17ꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯏꯔꯒ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯥꯏꯕꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯧ ꯅꯍꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯏꯕꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯇꯣꯡ ꯇꯣꯡꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯆꯤꯟꯅꯛꯇ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯧꯊꯣꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯍꯪꯄꯥꯎ ꯆꯠꯊꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯍꯪꯄꯥꯎꯁꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯒꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯂꯩꯔꯝꯕ प्रजाꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯦꯇꯔꯁ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦ JSCꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯁꯤꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤꯠ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯖꯕꯅꯤ Harm Reduction Network Manipur National Global Day of Action 2019 campaign ngasi hokre support do not punish haiba theme da porampat laiba Imphal District Superintendent of Police ke conference hall da pangthoki ba thorum aduda district asigi SP Jogesh Chandra Haubizam HRNM gi President Hizam Dinesh Yauna Imphal District ki makok thongba official sing Manipur Act Control Society Max Saso Shalom Kia Ukrul User M Kripa Society Kia Foundation MNP Plus yauna mi kayana sar yaki tarum aduga mari lenana HRNM gi President Hizam Dinesh na haikibada Global Day gi action simaru oina drug users singbo support tawba loinana makoi gi right sabsana fanganaba sai khuding gi June 16 United Nations ki miyang makhada International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ga nangnana pangthopa campaign amani campaign asigi saruk ama oina drug sijinaba miyoi singbu tathi tahoina tawhandaba drug sijinaba miyoi singbu criminal amagum khunai asina threat tawhandaba loinana makoisu atoba miyoi amagumna sabsaba human right fanganaba honaba haiba singa sina pandam thamni haina phongdoki Manipur NDPS Act ki makada orasu drug sizinaba ma phau haibidi kaisu leiteba personal consumption gi sibau gi chang di pubu yai ade si gi chang si yongna pukakra ga dima si karbar gi ni commercial purpose ni na phaba ko adu akupadu leijagra projecti yam sathiri si law enforcement gi wanga tana tabasu anti drug group na bu orasu mi si yetum gi dak syringe gi dak leirame yetum makun tare ka haradi drug chamni na ta phaba punba ain gi be togum thokudum tawkat lokat chasanu thingna bona jasunu koi so dum cooperate tawni akoi gidi only drug user sing si sumiyoi bani miyoi ba ma da togum to treatment do mai phangom to hak sing do phangan bi wa je bani asigi campaign si khatan hoji matang swaida break matlauja ge break matungda
ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯤꯁꯠ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯍꯧꯕꯝ ꯁꯅꯥꯇꯣꯟꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯔꯥꯃꯨꯛꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯤꯁꯠ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯍꯧꯕꯝ ꯁꯅꯥꯇꯣꯟꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯡꯒꯊꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯔꯦꯝꯕꯗ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯛꯇꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯦꯜ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯚꯩꯒꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯄꯧꯅꯥ ꯕ꯭ꯔꯖꯕꯥꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯛꯇ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯃꯄꯣꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯛ ꯁꯣꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐ꯭रीडम ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯔꯥꯅꯤ ꯒꯥꯏꯗꯤꯟꯂꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯣꯕꯇꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯔꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯅꯥꯖꯃꯥ ꯍꯦꯞꯇꯨꯂꯥꯔꯒꯤ ꯄꯣꯔꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯔꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯕꯤꯅꯣꯗꯤꯅꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯍꯧꯕꯝ ꯁꯅꯥꯇꯣꯟꯒꯤ ꯄꯣꯔꯇ꯭ꯔꯦꯠ 250 ꯍꯦꯟꯕ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯎꯐꯨꯜ ꯃꯤꯔꯥꯡ ꯀꯥꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯧꯕꯝ ꯁꯅꯥꯇꯣꯟꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯆꯤꯀꯣꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯡ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯝ ꯑꯊꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯜ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯥꯔꯠ ꯒꯦꯂꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯃꯒ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯁꯦ ꯖꯤ.ꯁꯤ. ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏꯅꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯃꯤꯅꯦꯇꯤꯀꯦꯇꯟꯒꯥꯏꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡꯒꯥꯏꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕ ꯐꯥꯎꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯌꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯝꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯎꯕ ꯐꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯣꯜꯒ ꯇꯥꯏꯅꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯍꯧꯕꯝ ꯁꯅꯥꯇꯣꯟ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯝ ꯑꯊꯧ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯃ ꯅꯣꯡꯃ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯛꯈꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 70 ꯁꯨꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯕ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯔꯤꯕ ꯍꯧꯕꯝ ꯁꯅꯥꯇꯣꯟꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯃꯥꯡꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯕꯝ ꯁꯅꯥꯇꯣꯟꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯍꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯞꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯩꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯛꯁꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯆꯍꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯛꯁꯜꯂꯛ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯅꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯅꯜꯂ ꯂꯩꯕꯅꯤ나 ꯑꯩ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯞꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯍꯩꯗꯕ ꯊꯕꯛꯂꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯤ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈꯪ ꯍꯩꯔꯕ ꯑꯍꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯀꯌꯥꯝ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯩ ꯕꯨꯙ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯥꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯥꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣꯒ ꯍꯪꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏ ꯉꯝꯗꯕ ꯖꯤ.ꯁꯤ. ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯐꯥꯎꯗ ꯍꯥꯏ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯖꯤ.ꯁꯤ. ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩ ꯔꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯅꯥꯊ ꯇꯦꯒꯣꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯔꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯅꯥꯊ ꯇꯦꯒꯣꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯔꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯅꯥꯊ ꯇꯦꯒꯣꯔꯅꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯍꯥꯠꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯗꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯣ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯕꯣꯏꯅꯦ ꯒꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯏꯇꯣꯝꯇ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕꯁꯦ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯒꯦꯂꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩꯕꯨꯡ ꯄꯨꯔꯥꯅ ꯔꯥꯖꯕꯔꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯧꯕꯝ ꯗꯕꯨꯂꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯕꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯗꯁꯨꯃꯇꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯕꯝ ꯁꯅꯥꯇꯣꯟ ꯄꯤꯛꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯔꯛꯈꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯤꯊꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯥꯔꯀꯥꯏꯚꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯤꯊꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯟꯒꯠꯂꯒ ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯗ ꯆꯣꯛꯊꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯕꯝ ꯁꯅꯥꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯄꯣꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯂꯕꯅꯤꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗ ꯀꯥꯟꯅꯍꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯒꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ
Manipur gi mafam khuding mak lambi thong pa turen hong khridauba hong khragadauba kaino mayam ningse ai matam dugi adum khallaga lakpani na madugi photo su dum loksan jaraga dum ainum lakpane da igi wakhandi ipa ningsi ipu ningsi ipu singdugi ipa singdugi ngasi lambi lamchat mayam jingse kada da kari kadon da no aina masi thina ba honarakpada ai ngasi di salai gi phiduklon adugi phiduklon ahallaman gi yumko khuding da chatlu raga aina thiba horakhiba mayam jingdo tehi umbu chujal abani na atai thiba di to oge araiba athiba kharase masim dei khara sapong nam exhibition amatanga pangthok sage gaina hadik handa khanjabadi lei artist ama oina hobom sanaton gi punsida aka akum nungaiba madi ningba kaiba kya thena khidaba natti angang oiringai digi hona mangjar khiba manglan mahang ne yekchaba miyam ne yamna pamna riba portrait singi art gallery new chikon da hangkiba du kumja lising ani tarahum doida laibak thiba thodok amadagi tokkiba duna sigi khwai digi nungai taba ningam daba mikup oiki 2013 sangakba dawai dagi gallery si thupchalaga sida pusale yamna masigi waran thuksidi machi tamoida aingonda ngasagi yamna kai giba numit ama oye ingonda masi chingthaba numita aigi curator oiramba thaina curator oiramba ingare baina maksi suddenly kadonde lai no khangde ma camera ga puraga lai adu ai lauthagane gai pau su khangpote ba ngasagi camera ga puthaga mana launa khona ga taugi adu dagi putharaga masidei da namjan gi basi ngasagi ingare masu masu kappi yamna kaino tawribse ka kaina da akhoi jo adum thamoi sida masi kain nate punsi ai basi di kaino tane gai khale adu thamoi di jam kai ba numit oi ke iman numit tu tarik le ai ge gallery ai ge art kaino da diary da phajana che na thamjanjai asa kya ga loinana wana sengbat chakhiba sing portrait gallery na sidokiba miko hawam sanaton gi yet ki pamom tek pag pangkhak oiki gallery thupchan khraba matungda singnaba magaloina honaduna maha ki portrait sing kumja lising ani 35 gi sangai festival da utpa phangjarubadagi matam madugi india gi president pranab mukherjee gi secretary na penbiduna india gi president delhi gi rashtrapati bhavan da unabagi tanja phangkiba loinana rashtrapati bhavan da pangthokpa numit 35 ni gi artist writers in residence program yawba phangkiba duna hawam sanaton gi punsi gi khwaidagi nungaiba mikup oiki अब्दुल कलाम ना आप क्या चाहिए आइन हरे अब मतलब दा आपका दर्शन मिलकर मैं आभारी खुशी है सर मैं कुछ नहीं चाहिए तो मैं हाइदो उरे असी वारी सी सिदे दे लागा कनागो म हंगप वहंग दai हेक्ता खुमु कांदा इसे हेक्ता नंग से अपंग बनी खाय अपंग बनी नंग मदुदा नि हौरगा दिन नंग हाना गैलरी फंगदोरमनी अदुनि दा याम कन हाइन तौबियबा अदा आइगी इच्छा सिदे अदु माइन तेबा मैतै दसु इरमदम दसु यामना असि यामना पिक्सन बे वाफम नतेको aidi akhoi gi kaino singchina adum tawbirakane haibagi thajabadu leyeba luri dai thau subadu neba painter philosopher photographer amadi lamdam asigi ahingba puari oiba pabung hawam sanaton ngasi maksu lamdam asigi irol yek masak ngakna thamna honabada mapung oiba thodang lauduna leiri nakalamromda pabungi mamal yamlaba painting kayama ngasi mak uful mirang kaduna leiri painting sing asi lamdam asigi lakadoriba tungi mirol gi khanna haujik leiba lenga asina ningthina ngak chena thamna honabada mapung oiba thodang lawina si habsi miam da thamjagi camera person pibo goloina paudam jariba bhakta tormo impact news chekon haukiba sai lising tara nipan da second ema dagi nomai mang khibagi case senai haibagi maralda NI na fagat kiba cycle assembly constituency MLA yamthong hauki ngase NI court na bail da thadopagi ayaba pikre mabu bail da pinabagi damak PR bond one lupa lakh tara amasung government ki thabak tawbami ani security bond oina court pihalaba matungda bail da thaduknaba rai takibani panba yabadi second ema gi director general of police ki pul armory dagi pistol yankai taruk amadi magazine yankai nipan mangan kibagi case da haukiba sai lisin tara nipan gi august kunmari da mahakpu NI na fagatuna NI gi judicial custody da thamduna lakibani Loktak project ki makhade Imphal Mel Canal
मेन कैनेल लो कैनेल इसिंग थाना हौजिक सेमजिन साजिनबगी थबक तौरीब अदो ओइनाम कंस्टिट्युएंसी की एमएलए रुधा किशोर वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंह यंगसिनख्रे यंगसिन खोंगचत अदुगा मरी लेना एमएलए रुधा किशोर हाई लमदम असिगी लौमी अमसुंग मियामनि इसिंग योक्सिनबगी हैनबी लेतबन मरम ओइरगा नोंग तादब मतमदा सही खुदिंग इसिंग अवाब कया माय उनरिबनी अवाब से कोंगनबगी पांडमदा सेंगवटखिबा कैनेल चुनना सेमजिन इसिंग पीब नब होनरी हाइनसु फोंदोखी लोनना लौमी इसिंग मरम साना सिजिनब अपील तौखी खोंगसद सरुक याखिबा वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट की असिस्टेंट इंजीनियर के तोमन हाई इम्फाल मेन कैनेल दना हेक्टर लिसिंग अहुम अमसुंग लो कैनेल असिदना हेक्टर लिसिंग अनि की चांगदा मपुंग फाना अहानबगी ओइन इसिंग असि लेप्तना फंगननब पांडम थमली हाइकी कुमसीगी ओइबा नोंग तारक्तबगी खुदोंग थीबा हजिक सेमी ड्राउट थोकपगी हजिक फावदा यंगबियो हजिक अखोई इंगेन इंगा हाइदना अखोइगिदी लौ उबगी सीजन असिगी कुमसी लोइदोरेबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मंगजरीबा मागना फार्मर सिंगसिदा अखोई चाथोकसे सोइदना हेंकदबगी अदुगुमा टारगेट प्राइम मिनिस्टर की टारगेट अदु फांगनबा अखोई होनगनी इम्फाल मेन कैनेल हाइबमसु लई सोमददी मोर देन 6 किलोमीटर हजिक सूरी अदुसु एक्सटेंड अप टू 10 किलोमीटर सुनबा अखोई पांदम थमजरी सिगन हंतक किदा मैक्सिमम कोई सुदुरसी निमिट 30 कुंजिदा अखोई 7 किलोमीटर से सिंग फजन चललगा सिगी मनम गुदेबा कमान एरिया से सिंग बिना बाना कन्ना होनजरी वादगी पुथोप याब पोथोक सिंगसे खुद साहिबगी थबकी मथक्ता साइंटिफिक इक्विपमेंट अमसुंग इनोवेटिव आइडिया कया सिजिनदुना पुथोक लबदी सेल थुंगी फिबम फगलंबदा याउदना फगनबा याउना हिरम खुदिमक्ता अफबा माइकैदा खुमांग साउसिन मंगामगनी हाइना मणिपुर लेंगा की सिप कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट TP1 TS महेंद्रन फोंदोरकले वाफम सिंग असिदगी हौदन मिनिनि सुपना सतगदबा अवेयरनेस कैंप वर्कशॉप ऑन propagation and utilization of bamboo gi thauramda phongdokibane divisional forest officer central forest division ascendana mantri pukrida laiba central forest division gi FDA hold the pangthokiba awareness kam workshop ki thauramadu mahendra na makhata na hai matam gi saukhatpa amadi ahongba gi matungina scientific technology की मतंगना हिरम कयादा वा मदि उ सब मानना सिजनब यारे ngasiga asigumna thoromasi wa si scientifically equipment amasung innovative idea kaya sijunaduna masidagi saba product kaya putoktuna state asida economy amadi development leihenaba pandamda pangthopani haike training program adu the bamboo farmer bamboo artisan kuntra amasung forest staff kun yauna puna trainee yang khairomna saruyaki yung kuding si open si loina lenga me koi resource base se dum koi kitang pala laga skill ji kitang pala tarde so ina maki wa dagi manipura economy da ina thamse ki ba central lambi da family level da village level da changen baya ba penetrate to baya ba madu ma sector mani manipur ki bamboo species ki base so ki matik saw resource potential di lega masigi exploit to wam chang ada ngasigi training sina manipur sarkar na adagi bharat sarkar ki national bamboo mission pam meba pandan do kadang orsu koi angani hai koi thasale Manipur Human Rights Commission लिंखट की बगी कुनमा थोई सुबक मपोक कोबोन की थरम लमफेल के कोर्ट कॉम्प्लेक्स ता लाइबा Manipur Human Rights Commission की कोर्ट रूम दा पांग थोखरे ngasi ke thormaduda Manipur Human Rights Commission gi acting chairman khaide mani Manipur State Commission for Women gi chairperson M Binota amasung Manipur Human Rights Commission gi chief executive officer Gawudonna mai tangbal lengsinduna thoram adu pangthoki loinana Manipur Human Rights Commission gi acting chairman khaide mani na special newsletter of the commission goba commission asina ngasi phawada tawrak iba tongan ba thabak singi Madam the Iba Sepong Masu Fongdoki. Child Rights Focus on Juvenile Justice Care and Protection Act 2015 Namasung Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act 2012 की
matangda nomig oiba awareness program ama Imphal West District Lilong Sajing da laiba Triveni Public School da pangthokre awareness program aduna Manipur Commission for Protection of Child Rights na sin na pangthoki bani mailoi sangadu gi mahiroi sanirom yauna oja amadi staff singda resource person oina sar yaki basingna JJ1 amasong pokso eki matangda wakhal taminaki Maliam Sinba Thungna Saknai Rabi Aibi Amadi politician Oirambi Helen Adam Kellergi Chama Kudramapan Suba Mapok Common Thorum Pangthok Nabagum Manipur su Pangthokre Helen gi Mapok Common Thorumadu Relief Center for the Welfare of Differently Able Persons Manipur Sindan Imphal West ki Tera Kaitil Pangthoki Punsi Supa Mit Udana Amadi Natadana Apaubi Aibi Amadi politician Orakibi Laikidrabi Asigi Ayakpa Mitamda Laikatuna Ikai Kunabas Utke Thoramadu the differently able persons singamasum mafamadu gi miyam na sal yaki bagalunena Ideal Club Teragi Complex the su usarakaya thaki Helen Adam Kellergi Chama Kutramapan Suba Mapokumon gi Thoramasi Bishnopu District Kumbi da Sopang Thoki Mapokumon Thoramadu Kumbi Mayalekai the Laiba Kumbi Lai Asoba Mandopta Society for Disabled Persons Manipur Kumbina District Social Welfare Office Bisnupur na kusam naduna pangthoki bani Tharmaduda Kumbi gi MLA S Biren Yaungna tongan ba miyoy kayana laikhidrabi Keller gi ayakma saktamda laikatuna kaikunabas utki Thawal District Police Commando amadi kuntaruk suba Assam Rifles ki apun bakamu amana ngarang numidang waram pung taruk taba matamda KYK lagi active kader ama masagi mayimda gi fagat kre farmi adudi langathil kangjebung lai kaida gi sagol sem nongyai maitei Elias Nauba sahi kun apokpa S Manau maitei ni hairi Amoram the Thawal Police Commando ke Kambu Amana Ngarang Tilpung Ahumani Fumanga Taba Matam the Thawal Fire Service Station Manakta Huralapa Gari Amagaluna Mioi Ama Fagat Pangam Kre Farbami Adudi Kawai Soi Saba Lekai the Muhammad Aslam Khan Sai Kunito Apokpa Muhammad Nazamuddin Fagalaba Gari Aduna Maruti Reza registration number MN06LA3022 Amasung Smart Card Amasu Pangam Hairi Smart Card Aduna Uripo Kang Sub Road Thingbaizam colony dagi Kuman Them Khamba Maitei gi mamingda laibani hairi Imphal West District Police Commando ki team amana ngasi Thangal Bazar amadi Pauna Bazar da laiba hotel sing da changduna thibum gi thabak sathakre Imphal West ki additional ASP operation e Ganesyam Sarma gi me makhada ngasi nongtil pung manga dagi manga makhai fawa Hotel Embassy Hotel GM Prince Los Hotel Polo Inn Hotel Avenue amasung Niran Los ta sathaki bani tibum aduda miyoi ani masagi saktak se yaudabadagi Fagalaga City Police ta shinakre hairi Thangal Kaitel Alu Galida Niom Kaina Dukan Famba Laifam Thopa Dukan gi area dagi Hendok laga pot yon basing Imphal West ki Commando OC Asoban lusing batim amana thugai kre Drive aduda Alu Galida natana How Kaitel Manung Footpath Matakta Phamjinduna Pot sa yoliba singamadi Niom Kaina pot Faishinduna thamba sing masa masada lauthon ke Dukan dagi Hendok laga pot yon sinmamadi lambi da khallaga pot yon basing thugai da matungda pot sa sing City Police ta shinakre Digital Kaisam Thong campaign gi manung sa na Kwa Kaitel Akam Mamang Laikai amasung Kwa Kaitel Dewa Laikai Sakot Thaurang Nupi Lufta film actor T.S. Maheshna Street Lamp Kusinakre Sakot Pakai Sam Thong Esnel Constituency ama oina bagi damakta sangsileba campaign asigi manung sa na Kwa Kaitel Dewa Laikai dalaiba Madrava Brajamohon Ji Mandopta Polam Singadu Kusinakibani Imphal East District Commando amasung Kuntaruk Subasam Rifles ki apun matim amana ngaranong tilpung marigi minitara mga taba matamda yari pok area da thibo mo kitabak satabada United National Liberation Front UNLF ki active worker ama fari hairi farabimi adudi Imphal West District ki Kanto Sabal Mamang Lekai dagi Morang Them Ranbi Elias Fambalsa Elias
tabai sei kuntra mapan apopa lekitraba M vaigani hairi ma ki mathakta case ama register taudun investigation satharaba haukre hairi haujik sanabagi pau Little Master English School Samromadi City Higher Secondary School Maya Infal Anina under 14 boys Infal West District level inter-school Subarto Mukherjee football tournament के final ने लंबा टाउन Department of District Youth Affairs and Sports Infal West na sindunanga se ayo kumalamba artificial turf ground sana kiba football tournament se ki ahan semi final the Little Master English School Samaro ke Sanaro L Thomas na match se ki kumapan suma minute san kiba amatangari ba panjal aduna Royal Academy top C5 ba panjal amasino da mighty ba piwangam ke Sathariba football tournament se ki ngasi ayok sana kiba ani suba semi final dana City High Secondary School Maya Infal ke Sanaro Michael na match ke tara hum doi kuntra mapan amasong ni pusa ba sing the panjal ahum san ki bagalunna HSRD fayeng sanaroi sanjip na metski kuntra nipan suma minute masam matha na panjal ma san ki bagalunna match asi city higher secondary school maya infal na SHRD fayeng bo panjal marisino the mighty ba pibangam ki bane football tournament asi sei tara mari gi makha da laibinu pamasa gi football team nipana not basis the lamba taunadana state level subato Mukherjee football tournament mafam amak kannabagi damak sem sari hayayuk tournament se final match sanragani Under 17 boys Infal West district level inter-school Subrato Mukherjee football tournament ke final match sanaba Siam Sakre ngasinong tel football tournament se ke Kumalna Park artificial turf ground sana ke ahan semi final da Little Master English School mai Infal na integrated Manipur Academy Malom Panjal ani amada mighty ba piki tournament se ke final sankraba Little Master English School mai Infal ke Sandore Kishan amasung Ranjan anina match se ke tarataruk amas yang kai chuma mene sing da Panjal amam sanki satarli ba football tournament se ke ngasinong tel sana ki bani sub semi final dana Iboton Modern School top C5 ki Sanaroi Farid na match ase ke kulmari suma minute san ki ba amatangari ba Panjal aduna Holy Kingdom Langol Tarung ba Panjal amasino da mighty ba piram laga tournament ase ke final samngam ke Department of District Youth Affairs and Sports Officer Infal West and Senior Satagriba Infal West District level inter-school under 17 boys Subrato Mukherjee football tournament se ke match sing the team nipan saru yari hayeng nungtil tournament se ke final match sandaragani Ahum Subha Tekendrajit Singh Memorial under 13 boys state level invitational football tournament ke final da Juvenile Association kaksing amade Shao kaksing anila lamba taundaragani All Manipur Football Association Amphagi mi Makada District Sports Association Kaksing na Sinduna Thasigi Taradagi Sanaba Haukiba Football Tournament Sing Ngasi DSC Kaksing gi Sanabung the Sanakiba Anisuba semi final gi match aduda Sao Kaksing gi Sanaroi Ezai Supiter na match asigi Taranipan Kutramanga Amadi Nifumato Suba Mene Sing the Panjal Ahum Sanduna match asida hat-trick Funkiba Galunana DSA Kaksing Panjal Ahum Sino the mighty Piram Laga tournament asigi final sangam kibani Sathariba football tournament asida team taretna group ani thokna khaidokna leg match sing da akan malamba tauna ke thasigi kuntra da tournament asigi final match sanaragani Mari Suba Khoraizam Ram Narayan Sastri Memorial State Level Open Seas Tournament ki taruk suba lik round sana baloikre Manipur Seas Association imi makada Khoraizam Ram Narayan Sastri Memorial Trust ki sena makada pasoi SM constituency ki manung sana laiba Juvenile Club Tera Sapam Merit Sinduna Club ase ki sanglel tha ase ki kulum doi ki pang thopa hor ki tournament ase ngasin taruk suba lik round sana baloikiba galunena RK Apollo Snamade G Inau Anina point Manga makai fanglaga mangzil thaduna chatle ses tournament asida a Sakritombi ke pore khomba ti Somendro e Sasi ai somokanta na point manga fanglaga matung ina chatle Navasandra na sip arbiter gi thaudang lobagalunina sathariba ses tournament asida Swiss League round mapan sanabagalunina rated player kuntramatoi unrated player kunitoi veteran sandaroi tara nupamasa sandaroi tara amasung nupimasa sandaroi ahum yauna puna sandaroi humudra taruk na saru yari hayeng sathariba ses tournament asigi tari suba lik round match sing sanagani Hauzi arobada moraba pa amuhana
Governor Nazma Haptulana Thama Suti Laukrabatung, the Nagaling Governor Padmanabha Balakrishna Asarya Bumatam Karagi Manipuri Governor when the Taupuna Bangasi was at Lokre. State Cabinet mi from Assistant Minister ge Secretary at Pang Tokre, Cabinet Minister Tarani Tolebagi Manungda, Supnatagi, Minister Tarukaktana, mi from Madrasa Yakre. Nongi sing ning tin yok tu na thamang amba state asige panchayat lupa lak manga gi mana pi baga lonena pradhana madi member sing bo state ki thakta ikai kunam utkani haina chief minister nong thom biden law thokre Khetremim Sunita Mihat Senaba Singi Matakta Sar Sit Atubada Potoktuna Ayan gi Obamatic Sabastera Fangan Bahonagani Haina Infal East ESP na law thokre PMGSY की मखादा साइकिल सब डिवीजन की मनुंग सनलाई बकामु सिंह विलेज तगी गोटांग कोटाब के किलोमीटर तारारोम सांग लंबी सेम हौरम लगा थबक लेप खिबदगी खुंजा सिंह न पेनद्रे अमसुंग DPC माई पाकलबा 2013 बेस की मनबा पुलिस कांस्टेबल सिंह की अपॉइंटमेंट ऑर्डर अथवा मतम द पीदुना थबक त ज्वाइन तहलो हाइदुना माई पाकलबा कैडेट सिंह ना वॉक इन फम चटग्रे